Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilus atas im kini kilong kimat bakong sam jong ka khubor. Mentaka singi in play ya ka district Mathamal jong ka Meghalaya ka Eastern West Khasi Hills District. La banit chuo ki Atlik Regional Committee halor ka jiya ka Japut ya ka Tarabari ha ka khat altarik menta ubnai. Bat palat shipong hajar mut ki beriyo hari India kilayot thamaya ki jingpang COVID-19 bat kumbak hatar hajar mut ki balakoy hinin kasingi. Haswa bingin chiki khubor ki babanya inya shashkol ya kami ki jingpin bana. Namar bakari India kala thau history da ka jingla ban ai palat shispa klur ki dawai tika banyada persha ya ki jingpang COVID-19 ka All India Radio ka ai kuble ki doktor ki nurse ki nong tray bahak mat bat baro ki tu ki bala dab ban ai tika ki bala pinlong ya kari ban kinjo shauniu maumer. Wat la kari kala la ban poi shakani ka thong handrai ngi mahami ki nong sngap jongi ba ka jingya kun persha ya ka klam COVID-19 kam pat kut satya. Ni kentu nomor katai ke no sngap jongi baki dei ban pendat pura ya ke jing aitika kloi kat bala bat banyarap lem ya kiwei baken le aitika. Hakum kini ki porta masa ken mau ban bot ikini laitali ki rukom le ki basuk. Deng ya ke jing da khamat bat khamut pencinga iwei ne iwei pan kham le khu yakakti bat ka khamat. Lada pidan kam jing tip ke bakam bania shapang ke jing pang COVID-19 pila ban pon hau national helpline number not iwei a like handai hinyo pra not sau handriu but iwei not hinyo san. Lani hau helpline number ke Meghalaya iwei not pra but iwei not hinyo not. Mentapat ki khubor ki bapania. Yakamairang Civil Subdivision in Kinteu Kerdam Shaka District Mathamai Yakaba Ntip Daka Kirteng Kum ke Eastern West Khasi Hills District Hakaba ke headquarter Jongka Kandai Hamairang. Umentirang ba kontrat ke sangma un play ke district Mathamai Mentaka Singi Hakaba Ndanlang Ushong Kunol ke Yingdo Bar Tauan Uba Met Ba Lingdo Uba Longru UMLA Jongka Than. Ke Eastern West Khasi Hills District kan long ke district Bakhatar Jong ke Jilla Meghalaya. Ki Regional Committee ki badai banlet surjamin ye ki jaka khaput ki badon hapdeng ke jinge kaja nakabenta ke West Khasi Hills Bat Kamrup District ki la banlet chungok lang ye ke Tarabari haka khatar tarik menta ubnai. Umentri ke Sorka Meghalaya uba Renik Tan Lingdo Tongkhar uba alam ye ke Regional Committee jong ke West Khasi Hills uyatu hakinong thok khubor ba ke jinglet surjamin ne jinglet chungok lang kala slamno namar ba ki officer ki bun kam bat ke jingple ye ke district Mathamai Hamairang ke banlong menta kasingi. Ka District Legal Services Authority South Garo Hills District haka jinglet pensung thu pai ba basibna linter halor ki an ki kanun kalala ban pendat lajan baro kishnong jom ka district. Kane ka program bala penlong kum shibanta jom ka azadi ka Amrit Mahotsav kala aji mentoy shibun ye kinong shong shnong jom ka district. Hakaway na kiniki program kabala penlong hakashnong Nick Watgre u Chief Judicial Magistrate uba Daniel Malbanyang ulakran shapang kabor bat kijing trekam jong ka Legal Aid Services bat ong ba kijing sa mukot duma Clemdon kam siudor AA katmu na kabenta ki brio baduk jong ka district ki bangkot bor banbu laki jong ki muktiar. Menteri Ramba ke Manipur UN Biren Singh hinin kesengi ula pelait ban pentrekam ya ke face-to-face classes hapok ke Chief Minister's Civil Services Coaching Scheme CMCS arajar arpawai arpawar ha State Academy of Training Takyalpad. La penlong ya ke program da ke Department of Higher Education ke State Academy of Training jong ke Sorka Manipur bat ke ALS Satellite Private Limited. Habakran ha kajialang UN Biren Singh ulong bakum kajala kala sakhi ya kajing nang biang nang bha ha kajing long jingman hadien kajing wanlen shop ka klam COVID-19 ha ka bashen insala ban penlong no iki class na ka benta ki khna class 9 bat ya ki college ru kumju. President Ramnath Kovind Hakala ski ublay ulasami ki kusnam Padma na kabenta kasnam arajar alpaway hakajihalang kabalalong Harashtrapati Bhavan.
Menteri Rangba Bamenshwa ke Assam Uttarun Gogoi ulayok pedang ya kini ke kusnam dengkat Menteri Sorkar Bamenshwa Uram Vilas Paswan batru Menteri Rangba Bamenshwa ke Gujarat u Keshubhai Patel ke Balaklat lo kilayok ya ke Padma Bhushan kibayok pedang ya ke Padma Shri Pat ke Kentup ya ke Lakshmi Barwa ke Nongtre Sengphalang u Nongrai Gopiram Bargayan Burabhakat Kadulari Devi Kabalong Kanong Drodur Kanong Rai Bombay Jayashri but orthopedic surgeon Dr. BKS Sanji la airu ya kusnam Padmashri ya Umridullah Sinha Balaklatno Ubalong Ulat Bamenshwa Jong Kagowa Kene kadek All India Radio Shalom Kabuan Lam Shapi ya Kubor Palat Shipau Hajanut Kibriyo Hari India Kilayo Thamaya Kajingpang COVID-19 Hinin Kasngi Kumbak Hatar Hajanut Kilakon Bat Laispat Laipo Arnut Ban Kibalaklan Hagani Kajuk Kapur Hadut Menta Kidan Palat Laiklur Laipo Nyo Laknut Kibriyo Kibalakon Na Kajingpang COVID-19 Hakari Katanat Kakot Kakia Kayato Ba Kajingkot Kibriyo Hakari Menta Kalong Kandai Popla Point Arpo Sam Na Kashispa Kabalong Kabahetam Nadu Ubnai Lebel Jongkas Nembaladem Hamegalia iwe ibri wilaklat na kajingpang COVID-19 hinin kasngi. Dakani kajing yap jong kibri ha kajilla na kajingpang kalapoy siya kasi hajar South Pa Henry Pongut. Ka Directorate of Health Services kalapentip lang ba kajingto ba kiladandru arpo plangut kibri kiblayo thamaya kajingpang hinin kasngi kabalapan kir ya kajingdon jong kibri badang sitom siya kalaispa katkanday ngut. Kibriyo kibalakot hanin kasngi kilong san punyongun bat kumta baro kibalakot haduk menta kilong prapo war hajar shispa laipo sangun. Kamigalia Sarva Shiksha Abhiyan SSA Schools Association kabalong Kaseng jong Kinohika School SSA na barok katway tili ki district sashisin kemban seban mi biang sisurok bandawa na kabanta ka jingbom yo tulop jong ki lajan Henry Panay menta. Kini kalong kasin kabalay ba Kinohika School kilayaki bandawa na kahok kaba kempat simlayo nado ubanay jiliw naitung nailar nailur risaw bat menta ubanay ru. Kajayat pat ba kabajay-jay kablalong hinin kasngi kala sedang nalum jingtang beriw jayaw bat lapenkut Hamadan student jayaw. Daki hajar ngut Kinohika na kalengki district jong kejala kilawan banyak simbenta ban penpal laki jing e. Ka Shillong Science Center Innovation Hub kan penlong ya kecing ajing hikai e kaban ne shiphousngi halor ka coding and programming na kabanta kibriyo kibana Megalia kane kan sedang nado kan nyo tarik menta unaiwi kibakwa bandon benta hakane kila ban pinyaso elade haka Facebook group Innovation Hub Shillong Science Center but group and subscribe ya ka YouTube channel Innovation Hub Shillong Science Center. Nakabenta ban penrung kerteng bat kibai de kicing tip babnya kino shim benta kila ban phone hakini ki helpline number khandai iwe nyo not san not lai khandai phra bat khandai iwe nyo hnriu sau iwe phra ar hnriu san nyo hnriu. The Northeast Slow Food and Agro Biodiversity Society (NESFAS) kalapulait ban pentrekam ya ka No One Shall Be Left Behind initiative kabalong ka project penmi boarding na kasngi balabay tengka da ka REC hakasnong mau pentamay ka Baha East Khasi Hills District. Kani kasnong kabadan hakatan mau kanro kalaju pendon kam da kabor jong kasngi ban tebe jing shai haki yeng kesem kataru kat kabor jing la jong kihi. Hendrai da kani ka project jong ka NESFAS baro arpo sautali kilong yeng jong ka maupen thamai kila yo ya ka boarding ka papura kibla ya don lang ha ka jing play ya ka project ki kimthop ya ki khot jong ka shinong ka kanhun jong ka NESFAS bar umantri ka rep ka yang uba bante do lengdo ubalalong kum ukongsan kapto kani ka khubor kalakon nak All India Radio Shalom.